Games, naš proceduru, 2 igrača, tvoj draži ostaje, može? Može. Ok, Vitinja ili Due? Vitinja. Vitinja ili Olise? Marcos Olise. Tako je. Olise ili Luis Diaz? Olise. The Mr. Nonchalant. Olise ili vaša legenda u napadu Ferran Torres? Potencijal? Olise. Olise ili neki overrated igrač Lamine Yamal? Lamine Yamal, žao mi. Lamine Yamal ili Ansu Fati? Lamine Yamal trenutno. Lamine Yamal ili Neymar, ali i prime Neymar? Lamine Yamal. Lamine Yamal ili prime Suarez? Prime Suarez je minimalno overrated nekad, znači Lamine Yamal. Ali ja gledam isto potencijal Lamine Yamala, on može biti najbolji igrač poslije Messi. Ok, kao da. Evo za kraj, Lamine Yamal ili Leo Messi? Leo Messi. A i trenutni Messi. Trenutni Messi je bolji od Lamine Yamala. Trenutni je bolji, čuli ste. Da.